Hamren Presbyterian Mondoli hin pen cepatir pi ponsi kedam tang telepon iphai ko troksi pen hom kep arnian niplia paman Ingdeng kep ningkan sek amai pi Presbyterian Hamren Mondoli along paman pondo. Moderator Reverend Premingson League Kachari pon bangso KAPCS amai pi along standing committee da pen nomination committee mesen pen pajut pon. Telepon iphai ko ner kebarni ada por phaisir kebra chite ma porma lompen krungching saya mai ki pangching pon along KAPCS moderator Premingson milik chari ponsi kedam tang hut kacharai tang alam do an rat penching ki chithan pon derapi moderator ang hoi chelar ponsi moderator elect Reverend R Lalthapuya phan moderator ang hoi pipajur pon. KAPCS a moderator kimi Reverend R Lalthapuya Kacharipon bangso krungching saya mayalong secretary senior Mondoli asar Rajan Ingtia hin pen krungching saya mayalong kinang sot kachingwai pon jialam the klardak pen than parjupon bangso krungching saya hut kibang jianing kana hut ke claim kidam pon ji pen danglok sainora kang arlu claim ni da mejia son do an rd do jot pen chingki chithan pon. Aning wekerokar chopora hut Hamren Pastorate Choir, Tapat Pastorate Choir, Minder Pastorate Choir pendanglok, Karbianglong Pastorate Choir ahin pen arnam kirwalun jume parjupon rinti. Bangso mai piahut nekar jongpen Jakaria Ingdeng pipli Ingdeng so trok en ponsi Reverend Philip Hanse hin pensi klar dagalam tepen thanpon. So ke thanam lam alam ya ke manda lake Jakaria ko bujot tale hagai ke samay alam na puson si labangso Jerusalem temple kiking kapitan dia phan rada phan Puto kitam mapen kafiri Allah. Lasi labangso kitim kiran. Puto kiklem pun tujia pan governor pesame hukum tilo putre itong pan bodi. Labangso teng pen milikap pun jaya so sidopo. Hukum bange podal kinon pulo. Kinon. Labangso ki non pulo setame ki tim japan amistri same ki airport tahan ki mesen amistri barang labangso long kupi pisi kinanji ma simen ma road ma tupina labangso pan ready po tahan labangso kachiri di po on hot hala samaria ka budona Puthot telepon phai thom kep bhom kuru kerokar chuarni karlitang Reverend Samuel Hanse panchitami chikimopon Bangsopi Pro Pastorate Bin Home Timo Phan Moderator Reverend R Lalthapuya hin pen Pastor ke pathir mate ordination Ingdeng mesen pen pachun ponsi Reverend Richard hin pensi ke pare helang asoi pachun pon. Itu mahal bu Yesus Kristus Mondoli la bu late Mondoli la hin tu la mete late labang so tinok ada mopen nangre bin hum tinok India KAPCS Presbyterian Mondoli Amerika ha alam nangkan ke koloni dalam bukti late bin tahe kapasitas de khal hai sabrane rupa ka kejem ke apa neritu nang ba terita mo alam ini dulu nang long ke novena amen. Arikang sampor phai trok pen kerokar chupon jai megahut kedamji moderator Reverend Premingson milik pen benedictory sermon ke thana hut keduk det pen kipi ke pajira hut ning aklong pen mate ning thir jir pen kipi ke pajir pon hendo arna maning kang sampu sithan pon kira ka mondoli Kristus sang hut ung ki kira ka mondoli ta ke plan o mondoli kami hala bang so mondoli long rechu tu mabe hala bang so mondoli long ke plan o tu ning arpik kituk pik ung pensela tung dang pilo Kidu pik pensila tu marna makan cikilo, kisung pik pensila tu marna makan guru thai kam friend, laban itu
chini pe me si me aposil itu mas sinot sedame sumpik dupik kucimin medera arna makan ningat sopen karjong kan thir ke japen kacipi pema alam itu kacipi ke jakong penapot kali sanghuat pinangji pu penapot kali alam itu makacipi ke aning ke hang kan si kacipi voluntarily they gave voluntarily they gave joyfully cheerfully aning arong ben sikipi labang so posi hinya kuriwe pinarke bolong ke tokto pia bangke aning arong ben kipi aphan arna ting hon wala min kan rak thai dam longji Bangso Ingdeng Kep KAPCS amai piahut Difu Presbyterian ni Hang Presbytery Nili Presbytery pen danglok Kadok Kawe Presbyterian Trok Atum pen danglok Tripura Synod Mizoram Synod KJP Synod pen danglok penang an kaprek Synod pen wangsi Aluhiaman pen Chetong Dunsi Mesen pen Pachunpon News Report KTV News